Twongeye kubaha ikaze abakunzi bacu ba Skogene Official. Umunsi twabonye umutumire tugiye kuganira, bamwita Nkwakuzi. Benshi ntibari basanzwe bamenyereye kuri channel yacu, ko ni uburyo tugiye kuganira, tugira ibintu tuganiraho bitandukanye. Abantu benshi badasobanukiwe kibera mu burasirazuba bwa Congo, hari byinshi abiziho cyane cyane mu gice cya Uvira na Nembwe. Tumuhaye ikaze. Ariko na busy nkomeza gutegera cyane kubera ko ariko mbonye kuvuga bikanga, kurega nako guceceka bikanga, ariko mbonye nanjye ntagenda ntashimiye His Excellency Paul Kagame na Ambassador Martin Ngoga. Mu by'ukuri ntacyo twebwe mu banka abantu ntidufite icyo twavuga, nta n'ibyo ari abantu bavuga ati twabahembiki twabahiki, ubundi se ko ari bo nibo badatabuja, nibo bafite ibyo baduha, nibo bafite ibyo batugenera, nibo mbese mu by'ukuri ni Imana gusa yabaduhaye. Ntabwo twavuga nk'abanyamurenge ngo twicare tuvuge ngo iyo tutagira umugisha twagize, iyo tutagira aba bantu, iyo tutagira iki gihugu, mu by'ukuri sinzi aho twari kuba tugeze kuri uyu munsi, sinzi aho twari kuba turi. Si ibi gusa ineza yabo kuva 94 His Excellency abohoza u Rwanda, ineza yabo yageze ku banyamurenge, ineza yabo yabageze mu nzira izo arizo zose, muri domaine izo arizo zose, mu buzima bwa buri munsi. W'icyo gihe mu by'ukuri urebye ni ikibazo ntacyo wabona icyo babwira, nta n'icyo twabona icyo tubahemba. n'Imana yo mu ijuru gusa izabaduhembera, nta kindi. Buriya mu by'ukuri harakunda Abafaransa bajya bavuga ngo le monde appartient au plus fort. Buriya twebwe nta force tugira, twebwe nk'abanyamurenge cyangwa nk'abatutsi bo muri Congo, ntayo pe, nta gihugu tugira cyatuvugira na kimwe. Rero kubona tugize umugisha tukabona igihugu gihaguruka mu bihugu magana bigize isi magana, buriya mwitekereze nka kuriya His Excellency Paul Kagame atavuze nta perezida uvuze, never noneho akavuga Tshisekedi akavuga narrative zabo, twe tutagira n'umuntu n'umwe utegerwa n'isi watuvugira. Twari kuba turi hehe? Twari kuba twaribagiranye ni de la cinema iri purement total, byari ko byararangiye, kuko ntaho twari kuvuga iyo tutagira umugisha ngo avuge umuntu umeze nka Martin Ngoga, avuga umugabo witwa nka Ambassador Nduhungirehe. Nk'ubu ngubu by'ukuri muri iyi myaka ni Neva wari wohereje 20,000 by'abasirikare ngo bigende bikore blockisi mu Minembwe n'imiti igende. Uyu munsi twari kuba turi hehe? Uretse ku extermina turi no muri monde isolé, bakagenda ya myobo bacukuye, bari baracukuyemo indake, bagashingura bikaba passe inaperçu. Ariko mu by'ukuri reka tubashimire. Rero twitsabe nta kindi twavuga, ariko murabizi ntaho twahurira na His Excellency, biragoye, ariko twaba twari tumubonye ngo tumushime, ariko nta kundi. Wenda ijwi aho rigera ababyumva azazumvira ahangaha, nta kundi twavuga nuko. Ariko hari aho tuhurira na Ambassador Martin Ngoga. Last time twahuye kuri space yitwa Intango y'Umurage, ikunda kuba buri wa kabiri. Aho ngaho twaramushimiye kandi yumvishije ijwi, kandi feedback rwose barabatubwiye ati ijwi Ambassador yabumvishije, yashimye. Nta ikindi dufite ni iki se twamuha? Ntacyo. Nubwo twamuha ubusho bw'inka ntabwo bwasobanura agaciro, ntibwasobanura ntibwasobanura ishimwe ryacu. Nta kindi uretse gusaba imigisha y'Imana gusa yo mu ijuru, ikomeze igasanira u Rwanda, ikomeze ubaho ubuyobozi bwiza nka buriya, ikomeze bateze imbere. Nta gutera ku Rwanda imbere niko gutera kwacu imbere muri rusange, nta kindi twavuga. So mu by'ukuri byenzo nabonye bwije, ntagenda nagize contribution ntashimye. Avuga ngo ndashimye, twebwe Kinyamurenge bavuga ngo ndashimye, ntiba kudagaye. Twarashimye ni kwa kundi ushima gusa ukabura irindi jambo wakongeraho nyuma yo gushima. Nyine jambo ndashimye nta rindi, nubwo watanga icyo ufite cyose, ariko ntibyarenga ijambo ryo ngo urashimye. Kandi gushima bazaduhorere gutyo, bazadutabare. Turacyafite ibyago byinshi, turacyafite indorisi yose yahagurutse ngo FCM Ventura twirwane ngo bave muri Bukavu, bave muri Uvira, kuhava kwabo muri Uvira nuko kwa FCM Ventura twirwaneho, nugupfa kwacu. C'est la misère, ni ugupfa
niyo target ya Neva, niyo target ya Tshisekedi, niyo target ya ziriya nteramwe zose n'abari abicanyi b'abazalendo bose. Uyu munsi mu Minembwe niho ho hambere ikiro c'isukari, mwumve namwe dans un milieu vraiment reculé, iri vraiment isolé, aho ikiro c'isukari uyu munsi kigura $30. Mutekereze ico mu gihe Uvira ikiro kimwe mu gihe Uvira kitagejeje no kuri $2. Mwumva ko karengane nkako ngako, akarengane erega nayo paka bayipate niyo mpaka kuipata sinjo probleme, ni kibazo nayo kugira ngo ihabe iyo block. Ariko uyu munsi turashima, nahoze mbona Twitter ya Fande Rugabo avuga ko umurundi bye bye, niko yatwitinze, yavuze ngo umurundi bye bye, inzira bajemo banyuze mu yindi nzira bataha. So sinzi impamvu mahanga atabona uko kuri, ariko reka twihangane. Wa mugani wa Richard, mureke bimobiliza abantu bava imihanda yose, twiyambaze n'abanyamahanga batwumva, yambaza abazungu batwumva, twiyambaze aba mu karere batwumva. Niba ushaka bishurirwe n'amatike, ye niko mvuga. Niba amahoro bishoboye yakwishurira n'abanyamahanga n'abanyamurenge bose n'abandi bose n'abataramyamurenge, utwumva wese bashaka bakamukura Alaska, tukazahurira ku New York kuri siege ya UN, tukagiye Manhattan, tukagera twashaka sireka twarwara imisonga, bakajya bibaza aba bantu bageraho tukabaka twumva ntibazabura ufata urupapuro na memo tugende tuyibashe solution mwari mugiye gufata yo gukura abasirikare. Twagenda dufite amavideo y'abakamizobe baribwa, y'abakabongo, y'abantayoberwa, tindora ibyo mushaka ko badukorera n'ibingibi, amavideo tukayabashikiriza bakagenda nabo n'abantu buri yarigiye muri bo bataba bazukuri bakorewe lobbying na Tshisekedi yabemereye ari yamangirwa amabuye yiwe atagira nica mu mari y'igihugu kinake. Nico gihugu ca mbere ku isi kitagira umuhanda, kitagira ibitaro, kitagira amashanyarazi, kitagira nta kintu na kimwe kibayo, n'ingirwa amabuye birwa bavuga gusa tutazi nica mari y'abaturage. Ababisha nibyo yabwiraga Trump ngo ariko ntabwo yabwiraga igicucu. Trump yashize mu gaciro aravuga ati uyu muntu uvuga ngo nze gutwara amabuye terure niki ubundi abaturage babayeho bati mugende murebe Uvira mwahabonye hafashwe nta na 1 cm ya goudron. Baheruka goudron ngira ngo ikigiye cya Mobutu ça fait plus de 30 ans, nayo nigiye Mobutu yari yarubaze washaka gusanga ari niba ari igihe cy'ababiriki. Icyo gihugu ni bwoko bw'ibiriko bavuga biki niki kigitangaza. Ubundi gukira ku gihugu niki, gukira ku gihugu ko ari infrastructure publique, ko ari amashuri meza, ko ari ibitaro byiza, ko ari imihanda myiza, ko ari amashanyarazi, ko ari amavuriro. Ubundi icyo bita gukira niki, gihugu kikizwa niki, ni izihe indice zigira zo gukira. Ubwo Burundi buvuga Uburundi muri facteur zose, mu bintu zose bibaho bagira Uburundi buza muri kategori yanyu. Mu bihugu bikenye n'u Burundi, ibihugu bifite umutekano muke n'u Burundi, ibihugu abaturage babayeho nabi n'u Burundi, igihugu bafite iki mugende murebe. Ayo ni research mwakora mu myaka nk'ingahe yose kurikiye. U Burundi buza mu bihugu presque bya nyuma all the time mu maripoti economique yose abaho asohoka. Icyo ni igihugu cyakanga, igihugu kinanirwa no kugura essence, igihugu gifite umuperezida ukompara avoka yo muri Amerika na avoka y'u Burundi utanatekereza ngo bashe no kumenya na income y'umuturage wiwe ngo arebe na income y'umuturage wo muri Amerika. Simple raisonnement nk'iyo ngiyo gusa areba yahemba umwarimu we areba no muri Amerika then compare niyo avoka ari maravuga cyangwa ngo arebe GDP yiwe un president uvuga ngo abaturage ntibashonje mu gihe sinshonje. Est-ce que barebera umuntu ushonje bakarebera kuri president w'igihugu? Iyo barebye abashonje mu gihugu barebera kuri perezida w'igihugu akikoraho comparaison. Then uwo nguwo ngo niwe mu leader un president bavuga ngo ufite ibiraya ubiraya baramureba. Ibyo bintu rero birababaje ngo niwe bakurikiye tukabereka ibyo bintu ariko baramuzi de toute façon nawe ari ridiciliza no mu madisikuru yiwe arigaragaza amadisikuru ye n'abandi ba president de toute façon barabizi noze ndeba disikuru ze n'igifaransa bamwandikiye kugisoma ni ikibazo, icyongereza cyo c'est le pire, c'est pas kuri académique zabo ni baba barize muri za serayi, c'est comme si baba barize ko za couture gusa on ne sait même pas leur formation simbisi. Reka ibyo tubirekere gucyo nta n'ikindi twabivugaho ariko
twinde duhaguruke twirwaneho, ntacyo bazadutwara, ntibazadukura muri Uvira, ntibazadukura muri Minembwe aho twageze, bazadukuraho afande makanike yavuze kugeza ku mutoni wa nyuma, nibaza bakatumara bakaturimbura, bazagende bagumana ubwo butaka. Ariko nihasigara, meme na Bible iravuga meme la notion du reste, meme la notion du reste, umuntu musigaye azasurviva kandi abeho, kandi Abatutsi babeho neza, kandi tubeho neza, ibyo bikora byose ntacyo bizadutwara. So murakoze Genzo, reka ne kugutindira, nabonye urimo urasezera, reka rwose sezere nanjye nuko wakoze kuri space, kandi kumaza tuvuga twese twishimire ijwi ryacu rizazamuka kandi bazaryo, nabo baba bari hano babyumve ko tuzabana ubu turi ku mupaka Kavimvira, bashizeho amabeto, nibashaka bayagumisha, n'ubundi ntacyo tubashakaho, niba bafite icyo bashaka, icyo barisha n'izo ndagara. Tanganyika parti nini ba muri Kongo, parti nini ya Tanganyika TV Burundi, aho baroba turoba mu kiyaga kimwe n'icyo barishaga. Ubu turahari, turi iwacu, nibareba nabi turimo turarebana kuva Bunagana kugera ubu ngubu tugeze Baraka. Ntabwo ari ku bushake bwa busa urukundo rwabo. Tuzahava rero kubera ko batadukunze, tuzahaba ku ngufu zacu, n'ubundi twageze ku ngufu zacu. Murakoze, mugira umugoroba mwiza. Urakoze nawe cyane. Ariko reka kugira ngo murekure, hari akabazo ka nyuma kugira ngo tugane nawe ku musozo, mbone guheza undi muntu wenda wanyuma umwe cyangwa babiri. Reka none ngaruke kuri aba bantu barwanyije kwirwanaho mu gihe cy'imyaka 8. Abagabo barimo ba Revisi Rukemba, abo ba Jascoyi, iyi groupe yose iharanira yuko abantu bashira. Ibi bihe barimo, nimba barakurikiranye amakuru yabo, bamwenje ko baseguye, bageze bamerewe bate? My friend, reka nkubwire, buriya ntawugambanira ubwoko ngo agira amahoro, ntawugambanira ubwoko bwiwe ngo agira amahoro at all. Bariya abagabo baguye mu nzu, bacitse imigongo uko bangana bose, turavukana abo ngabo uvuze, bamwe tuzi amasituasiyo y'imiryango yabo, tuziravuga, tubana mu mafamiye, nubwo tutavugana, tibakire na bene wacu bagumi yongi, ariko bose uko bangana bacitse imigongo, nta numwe uva mu nzu. Levi ntabwo yari abwiye ngo Uvira ngo bazalendo mukomere, niyongera ababwire ngo nibakomere, noneho nabatabariyo bagiye Tanzania nabasangeyo. Nawe yaguye mugo, mwabonyeho na kariya kitwa bitakwira kagero kababwira ati Uvira nivamo ngo vous allez pleurer. Yarabibabwiye ejo bundi Kinshasa ngo vous faites de directeur général, arababwira ngo vous allez pleurer, ils vont arriver si vous allez pleurer. Barabizi, ils pleurent même actuellement, ils pleurent. Bariya baguye mu nzu, n'abateretere, n'ibisahurira nda, n'abagabo badafite n'icyo bimariye. La plupart d'entre eux, Genzo uzajya ubaza amakuru, turavukana twese, n'indugira umuryango we Kinshasa. Twati kuruwake kuba ho mu ubuzima bwawe bwose ubaho usabirinda gusa utabana na famiye yawe, uratekereza ko ayo ngayo ari amahoro? Ubundi mu isi niki? Ubu icyo umuntu haranira niki ku isi? Kubaho ku isi niki? Wari ukubaho ngo ubeho neza, ubeho n'umuryango wawe neza, ujuise n'ubuzima bwose bwabasha kurya, n'ibyo ubonye ukabisangira n'abana bawe. Can you imagine un vieux de plus de 60, someone who have more than 17 years, urumva mu more than imyaka utashobora kumenya 80, ariko akababaho ngaho atabana n'umukecuru we, akababaho ngaho atashobora kubana n'abana be. Remember, arabizi neza ko aba muri insecurity total, ariko agakomeza kavuga. Ubu ngubu nabaguye mu mazu, ntacyo navuga, ariko amakuru hari 100% confirmed, bose baguye mu nzu. Urana nta declaration zabo, bari barijeje Tshisekedi bitangaza. Ubu ngubu barimo barabona ko bagiye kuryozwa amafaranga bariye. Mwabonye abana 14 bafashe, bagiye kuberekana ngo neshantiyo y'abana bari kuritize bamwe. Daer nibatagera ngo babafunge babite ngo nabarebele bafashe, sinzi ibyo bagiye kubakorera, ariko n'abagabo baguye mu mazu uko bangana bose, hatavuyemo n'umwe. Uriya barambwiye, uriya Jascoyi ngo asigaye agendana impapuro, wameze nk'umusazi. Murabizi Jascoyi we ni nko gutandukana n'umugisha. Jascoyi ni nawe wadufashije, wajya kunadufasha no kugira ngo n'abana baje muri twirwane Bukavu, niwe twaba muri bose twafashaga, niwe waza kutunyuzamo n'amafaranga. Ariko ku munota wa nyuma il a été corrompu avec $5,000 only. You can you imagine someone who can be corrupted with $5,000, ibihumbi 5 by'idolari, agatandukana n'umugisha for 2 months. After 2 months Bukavu iba libere. Uyu munsi we asigaye agendana impapuro biriya mubona no kwihagararaho.
abamuzi hari umuntu wambwiye ko bamitinze ngira ngo ni Sweden, I don't think so, ni country imwe yo muri Europe niho iparike yafite ubwo bunebwe. Arambwira ati afite ibipapuro agendana nk'umusaza akagenda amwereka, aranamubwira ati natandukanye n'umugisha, ati nabivuga ariko ibi bintu byambayeho simbizi, ni nk'umuvumo ngira. After 2 months Bukavu balibere ari je najyaga nkora n'izo operation zose kunyuza abana kaziba babonekaga bo gutabara. Shaka tubivuge mpamvu bamukora ibyo bashaka, niko kuri bashaka zagende bakora enquête zabo zose, barabizi na warabizi n'umutima wiwe nitumubeshera. Rero kuba tretere nibyo ntago rero twakomeza tubasubiremo. Bari aba Levi nuko, bari abagabo b'amahoro barahari, babonye bashirake nuko uracuva bavugwa, babonye wa wundi se bagabo yari yarahungiye Kisangani avayo aje Buvira, ushabona uvuye mu Buvira yahunganye n'abazalendo. Ubu ngubu ntazi ibyo arimo, ibintu byo bavuga by'urwara bimwe babishana no kumuta ku muhanda ejo mu gitondo mukufa. Mbese c'est la misère, bari muri misère imwe iri indefini. Ni ibintu baraho ntibazi ibyo barimo mu by'ukuri. Genze kuvuga ngo gusa baguye mu nzu uko bangana, hari icyo gicumva bavuga ntibongere bavuge, hari icyo gicumva baravuga iki, ejo bazazana utundi tunaratif. Ubwo barimo baracungacungana rero mu resolution ya Nations Unies bagiye kubasubizayo bongo batujyana isi kugeza ku mutonyi wa nyuma. Ayo UN igende menye kugeza ku mutonyi wa nyuma, ntituzahava kugeza isi ishize, kugeza hasigaye ya yindi nakubwiye ngo la notion du reste, n'umuzasigara ni uzahagwa babone gusigara n'iriya misozi. Ega biriya bintu Jesu ntimugire ngo byari byoroshye. Bariya Barundi bari baje hariya avec plus de 20,000 troupes, iyo bahaguma umwaka umwe guys, bari kuba bavyariye bari abapfurero, bari kuba bavyariye bari ababembe, bari kuba bavyariye bari abanyintu, bari kuba tuzahazavuka abana dahere n'ubu bari kuba hazavuka utwana tw'utunyintu n'utupfurero n'utubembe de generation mu myaka 30, tukazasigara tutilinga avec ce genre des histoires bavuga ngo ni iwabo, kandi babizi neza ko basize n'abari batindi b'Abarundi, bikazaba ibibazo, tukazahora muri cercle vicieux, cercle indefini y'intambara. Erega niyo ngaruka dufite bitakurera nawe n'umurundi. C'est ça le grand problème. Bariya rero ni izo ngizo nivya bindi bateguraga caguriya secrétaire général wa CNDD avuga ngo hariya ni iwabo. Iyo niyo yari plan yabo. Those guys, they are not stupid. Ni uko niko batekerezaga. Iyo cycle vicieux bakazagera bakavuga ngo imisozi yabo ngo nanga twavukiye abo bana bwasigara buvuka aho ngaho, donc ikazasigara bahangana n'abana bacu n'abuzukuru bacu you know, icyo cyari kuba ari kizaba ikibazo a long term. Ariko tugize Imana bavuyeyo bakisirkiye hariya bakizengurutse hariya nako kabembe n'agapfurero babateye indobo bahunganye rabo Tanzania, kazagende kiyita kikigoma n'ahandi iyo buzavuka nibyo yewe niko mbyumva. Nta kindi, turi iwacu muhumure, twashitse ubu ngubu mu minembwe